Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsa. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it's number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Isa Bulavinaka. Si koyo go na pagaleleka ni nonde tukutuku na mbungi dendai. Waretaka na luni mata ni tu borenge mani marama ni tiki tuko mai ni nondo to buno taki ni songo ba politiki na sodelpa na lutu esele. Wareta mani marama ni siang ni kinro ataka na nona bo ite bitalongo na lutu esele ena beka ba politiki ka ba dorto manda ena bo biri ni tinika diwa walu songo bitu. Goe salamuritu ngana beka e wareta kana lutu esele ena moni madawa. Nembaleta na kia na vesu tahi na veka pa politiki e na nonda vanua ka tiki ni nonda tō wakatutu e na buku ni village bylaws. Tuku nombani marama ni wakangataga tiko na sodelpa na lotu esele. Ia wakaritaga na presidenti ni lotu esele ni siang ni tokona na lotu esele e ndua ni songo waka politiki. Wakaritaga na minista ni tatangomaki ratu inoke kumombola e palimendi na mataga ni kua Nintina ni tumbutiko e sone wili ni kisi ni mbasulawa ia e panganditaka ni lutu ni wili kede ni kisi ni mbasulawa e na nonda vanua. Waritau kumombola ni lutu ongo e buma e na kia na sa bangangato taki na venga rabi ni tambal ni obisa na kia na sa tosoidaki ni wili ni obisa mer na venga rabi e nonda vanua. Ke na nonra sikobi na ve tikitiko e na ve eseviti. Taronga na leo ni toni ve sanga niko na waikula ve kumbombola. Ni rau wakadhaba me lutu na wili ni kisi ni kudhu e na nonda vanua. Me paka ni laura ni tumbu na wili ongo e na tolu sangabulu kabitu no pasende. Mai na ronondol tinika ba, kina ronondol tinika ono. Kurio kumombola ni ndina ni tumbu na kisi membaleta na kudhu. Ia e lutu na kisi ni mbasulawa taleso e na tolu po individu no pasende. E mbiuta wata na ministri ni beto seaki e na nonda vanua e ndua na timi karoka tikina na ve matambosio so e na kena sangai membiu e ndoni tubutuba e na kena bagalele tekina oso ni ngoni sala se na traffic e rabaritaga na nonra kunru na ndau baka ulori e na kena sa ndau baga bumbera na oso ni ngoni sala e na ve mataka waritaga na ministani beto seaki Provin Bala ni resa sangat tigo na matambose e na kena sangai me walina lengongo ia daga batatiko e na ngaunongo na matambose ni ngoni sala e na nonda vanua ke na tambari ni obisa e na kena sangai me wakato tolo taki na beto seaki e na ngauno oso e na nonda ngoni sala. Kina gito, e laki toka e ne kavani tutu na nonda matatimi ni Telecom Fijiana ni me wadabari na Japan Sevens e na bongi. Mai dawe kiri na waleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rauni na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke na Mbula FM. Ni voeding vinaka. Sa arnayanda. Oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali berada pada makaya macam na berantari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 betul bai bici. Oya wo labini na Mbuli mana Simba. Ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susunemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.